Kanega du dashun Meghalaya ban gipriang sobhai pi baro shaka thup khubon taka janmit shwaban phaj ki khubor ki babnia nginya pet shwai ki mat bakong san Penlong jingalang padba ka Jantia Coal Miners and Dealers Association banwat ikilat kilinti ban sedang biang ya gejingti Dewyong ha East Jantia Hills Thau kesenjuk kirang bashnong ribhoy mi ya ka Executive Committee persya ya ka bil batmu wanra ka KHADC. Kejinglet Menteri rang badu kari Narendra Modi syakilai teli kiri ke penklan ya ka rupam penjadai ke India ha ka liang uranium ki kam ya dari bat ka khayi pateng. Bat sedang biang ke Amerika ya ke jingter ya ke Iran hadian ke Jingjia jong ke Strait of Hormuz khang ke Tehran ya ke linti ya jahaj bakongsan. Mentanginya Pashwa syaki kubon na ke jela. Jantia Coal Miners and Dealers Association kelapan long ya kejingalang patba ha Kleriat West Community Hall ha East Jantia Hills banyakren ya kejing jong kejingti Dewyong ke badang ya cakman. Lawaya shimbenta daki MLA kathan kata uba kermen shilla bar kong Santa Mary shilla ki MDC ki nong mi khmat na ki seng bhalang bar ki nong ti Dewyong kejingalang kelapan let jingmut ha kabawat ya kalinti kabalong kat kum ka an ban sedang biang i kam ti Dewyong. Kekong Santa Mary Shilla kalaong bagi jingya kren bat Menteri ketenat Dewyong ke Sorkar Pedeng uji Kishan Reddy kila ai jing kermen hakabia day bat kani. Katba uba kermen Shilla ukentu ya kejingya teli kejing pendan kam iki marpo khendau da kejing kit kli kejing penbha ya kamaryang bat kejingya trailang kabayai beteng bat ke Sorkar panwat ya kejing bishar benia halor kejing khangti Dewyong. Kami akan susun dan dihidup tujuh eublah mentoy. Tak wahai terjadi pada kami yang di resources, di eublah yang lain. Kami to reclaim ini, lain pembahasan ini dan replace. Yang new replace, tak replace dengan tudeni dan pembahasan kita siap dan filter itu. Hingga mengenai profesor reclaim dan yang kata macam principal dan program ini, kami to lagi nambah kepenting kemudahan. Yo di keconsuk consai lagi kuno yang ada di. Kini kecilnya yang masakan, hari orang itu berbekal tambahan dari kecilnya yang masakan kapal khas generation kuno wan. Lain lagi ketika Sorkar NDA government one atau itu pun ada dekat dia ada power. Terlihat ini open cast mining. Open cast mining mana visible bahwa district ini teriki kamu betul itu juga itu orang lima kiat ini mula mandi upload level maximum level itu dah kamu keluar di bawah kendal teman kita hantar kamu masuk air dalam kota ini mana kota kau yang dicuru lagi di kendal kota Ka senjuk kirang bashnong ribhoy mi kelathau tikenai ke Executive Committee bapura jongka rengkat bat kejing smai bela penyai da uba BB Makdo unong yalam jong ka senjuk ka seng ketemu ban penne pensa iki an riti dustur KHASI ban penklan ya ka sen charge nong tenrai ban wengi kejing ka imlang salang bat ban yada yaki hok shnong Habakren hakati kejingalang uba Makdo ulai kuble yaki nong kitkam badang shusha ajit thamai katba mau bau chairman badang shusha ajit thamai kila persya jur ya kabil kaba ka KHADC ketemu ban wanra dak ba ong bakan pendu ya ka board tenrai jong ki nong sen charge nong hakajing tho ikikot kisla jong ki jaka bar ki we ki kam riti distur Shusha kami di Australia ini I go to play of the plan to go and do Tarasni Nandu Mentarasni Lapan Scam yang ditinggalkan jika senjuk kira pasang ribuan ini. Maka next scam ketika senjuk karena kiri serta siapa kan ya yang berbuat siapa nak jingjong siapa jingjong operation.
Hadian ke jing shlei ke badang shen ke belakta iki katu kat ni ki long yeng hakasnong harli bagan bernihat. Hadian ke jing ther ulapba ke bor penjai distrik jong ke ribhoi ke lapha ada magistrate ban jurip ya ke jaka basyakta bat sedang ya kilat kilinti ban penhe ya kenala harut surok ke bala itu kum ka daw ba jong ke jing shlei U district magistrate rengkat berkihe sorkar kilalet jengo ia ketika jaka namar bela pendon kam deki po shilum ban weng ia kijing te ki bakhanglat bat ban pen ken ria iki pos electric ban pen bha ia kijing tuit ka kane kijing le ka wan hadian katuk ane sngi baki nong shong snong kila pen pau ia kijing sngo khia halor kijing shlei ka baju wan jia namar ka jing bom biang ka jing pentuit Akan ka sngi hadin balang ilayu iki video bagi lapha ba play kinong snong jongi saka dorbar snong i claim up su wood bagi lawan no hangne ngin le inspection bat ka berubat ki bru snong kanala snong jongi kabiang kabeng ka ba penlong ban sakut ka ka de kato bas le tor ba 340 basna torti ka National Highway Authority of India hangte hapo bornihat prohapar jingsa hangto kilatip ba hakatu kanala nakilai saus snong ki kitut ki te hendrai ki ai da ka humpai ban humpai kala long sepo jing sa ki la de bersna da ka box ngakan mau ba mencep snem na kaliang local MLA ula simkhia sama pelat ula khot ya DC ula khot ya NHI ula khot barak ki dorbar snong banya page banya page ban penbej bat kila patharu na kaliang ka DC bat MLA ya NHI ba kin len kloi hendrai hadu menta na kaliang ka NHI kimpat le repat kta repat sedang ya ka tram tip na ka daw Karibhoi District Asha Association kelapenlong ya kejingalang jongka haka district level ha bernihat haka balaya lumlang ikinong turai Asha na keleng ke district. Haka neka program lawan banyashim menta daw MLA ke jirang badru umentri ke sorkar jela uba sosten soten bat kiwe ki dio pau khmat. Kejingalang kelasaki ya kijing pen ya ka call shore da kinong turai Asha bat kejing penrung kerteng ya kinong kit kam badang sujit thamai. Kejingalang kelalong ru kum karinsan ya kinong turai Asha ban pen scam ya kajing ya teli ban ya kren ya kajing aka kwat kakhia aka emlang salang bat ban pen scam biang ya kajing ang nuot jongki ban syakri ya ki pajba Karibhoi district ke National People's Party kelapenlong ya kejingalang pajba ha paryong kabahap hapo Mauthat Raishan constituency bat Mairang constituency kum shibenta banyalap election nagbenta ke election Shillong parliamentary constituency ke Bansalong. Hagani kejingalap lawan banyashimenta da usimbut menteri rang ba kejela uba snyau bhalang dhar state working president uba Hamletson Darling bat kiwe. Habakren hakijingalang u Professor Nonglat ulaong baulawan pai biang syakasan perthai kalong hadien baula pediang ya kejing terwa jong ke NPP banyakon ya ke election sedang samoy kadba uba adhar ula pin scam bakaseng kadang ya teli bat ulaong ba u Professor Nonglat ulong ukertong ubala tebet bat ubala ban IT ban syakri ya kipajba ngapet dan kam sisa ye kibriu kibala ban ai jingmot ia ke sorkar Naya kendo iki laingot kini alam jama sorkan. Chief Minister bat kini ki arwot ki Deputy Chief Minister. Naya selok iki bangawan ki bor ki kam ki bagi dai ban penbha. Lada ka sorkar ka snap ki jing ai jemot. Lese nala ya ka ban penget lan ni pensno thu. Ya ki bahaying masem jonga. Bat iki bahalor jonga. Bangan pegiang ya kena ke jinggerpan. Bat kilong ngin persian ban penulong ya kijing ai jemot kibat pila terwa pila ai
Nak kebentar kari KHASI, kari uhnyo terap uhnyo skom. Kumshi benta jong kajing rakhe baman la usnem ya kasngiyap jong unong yale lat luot utirot sing sim haka khatnyo trik naitung kahima nong klaw kalapen bena ba kane kajing rakhe menta usnem kan long kum kadak jong kajing rakhe dap san spa snem jong ka kablane shisnem blapen bena da us im pa im pm sim le ulaong blatmu ban penlong yaki program bekerpang hakabai ka por babnia on sa pen bena shen kajing rakhe kan kentup ya kajing bu sentiau ha umot jong tirot sing ha mairang rengkat barki program jing ya kop pen culture na kabenta ki samla pule na keleng kathan ka himano kala kum bajula man kasnam kaju pendan buram kan mau buram ya kasi yam tu pa im tirot sing sim siu makrau jongi man khat nyau ter julai man la kasnam kejadian ke kan long kam kerpang maka tak kalau bagi kelang ya kejing penkot ya kejing rapsan pas dan jam kehimano kala kan ni kan sosial sekali kebahatan hak apa penhuan jadi kori aja penhuan jadi nong song siang mat kepada ya beteng bantrai kam kumdu manora ya koroi kapal di kori aja berima bat ngenai lek kan bala pentiu sekrang ya lagi kor ki haja bakia rengkat kadang lang bat kuwi pat ki jaka jong ka jalla ka jong mentapat nginya phaj ki khubor na keleng kathan stila mi ngi Mentagasngi Menteri Rangba Gejala Assam u Dr. Himanta Biswa Sarma ulanya dalade ya ka road roller ban pendu jat ya udrok balayo kurup uba shongdor hadu South Spa Nyopuar Point Sanpue Klur Tingka hakapor bala penlong ya ka State Level Drug Disposal Program ha Dolasal ha Nalbari District. Kani kajingalang ka deidu kajing play ya ka jakathang drug baningkong jong ka Assam ha ka ba ka program kan beteng hadu shiposngi. Usarma ulaong baka Assam kala pengat palat lai hajar lai spa tali ki mukaddama NDPS bat kalayo kurup ya ki drop ki basyongdor palat lai hajar arspa arpunyo klur tingka hakisan snem katba umaham ting baka jella kan beteng ban persya ya kajing khayi drop lingba kajing etrei lang ka bakham klan ha pedeng ka sarkar pedeng bat ka sarkar jella bat ki lat ki lenti ki ba pensyong nongrim haka teknologi. Ke India Meteorological Department kelapen bena bakala bandon ke jinghap slap ke bajur hakeleng ki benta basyate bat mi ngi jongkari hakini ki south ngi banwan bat kelapen bena da ka orange alert na ke benta ke jinghap slap ke bajur hadu ke bakhamjur ha Assam Meghalaya ki benta bahatrai ulum Himalaya West Bengal Sikkim bat Bihar. U scientist ka IMD u Dr. Naresh Ulaong bakajing hap slap ka bajur ka papalat ya ka khat sentimeter kala ban hap heki benta jong ka than chete la mi ngi hakini ki ars ngi banwan da ka ba benrap bakajing hap slap barok ka way kadang sa hapo ka jinglong ka bajulong namar ka jingbom don kanu ka eryong bat ka jingta jong ki jinglong jingman jong ka El Nino. Mentapat nginya phai shiki khubor na keleng kari. Kajinglet jengo Menteri Rangba du kari Narendra Modi Shakilai tali kiri kata se Indonesia, Australia bat New Zealand kala play lat thamai na kabenta kajingya day ka bane jong ka India bakin thop ya kajing penyat ya kajing shalan ya uranium jong ka ri Australia na kabenta ki kam nuclear jong ka India. Kani kajinglet jengo kapin iru ya kajingya trailang hapadang ki kam yadari bat ka Indonesia lingba kajingya te kular halor ki Brahmos bat ki namding Astra kajing etrei lang halor ki kam kat lieng bat ki marpo khendau ki bakongsan bat kajing penyat chaprang hakakam khayi pateng bat ka Australia bat New Zealand kani kajing le jingo kalong kadak jong kajing kala ha kajing day jong ka India ha ka perthai.
Ka Food Safety and Standards Authority of India lani FSSAI kala IT ki khandai tali ki jing pentip sya ka Swiggy Instamart hadien bakala yok pediang ya ki babun ki jing ujor na ki nong thiet nong pet ki bala keno bakala penken ki kendon jong ka Food Safety and Standard Acts hajar riu ke FSSAI kala batha ya unong penya jong ka Swiggy banai ke jing pensyai ke babania bat ban pha ya ka kai pot ka baya day bat ke jing buat rinti ki kendon da ka ba maham ban penshitom ting lada kim buat kat kum ki kendon kijing ujor kila keno bala penpoi da kijing bam ki bala kut kapor ki bala snew bat ki bajaklia bat ki bam shngan van bam Menteri ke Sarkar Pedeng Ashwini Vaishnav ulaong baka Hyderabad ka pau kum ka Jaka Pedeng ka bakongsan nagabenta ka Jingroy jong ka India ha ka artificial intelligence ka semiconductor but electronics hapo ka jingyo ijungai jong Menteri rang ba du ka ri Narendra Modi ka Viksit Bharat Arhajar sa punyo habai jingkren ha ka jingelang jong ki karkhana bala penlong da ka HYSEA Vaishnav ulakintu ya katanat IT ban penkala na karukom ai jing shakri jong ki software shakarukom tray kam jong ka AI kum gajing shakri kabla kershan da gajing tray lang jong ki karkhana bat ki Jaka puli ula kedau halor gajing kiu jong gajing snai ki semiconductor gajing shalan ya ki tiar electronics shabari bat ki jing te ki bakham shajrong katba udang penpau baka Hyderabad kandon ka benta ka bakraw ha gajing shem thamai bala yalam daka technology. Today morning we also had a very good round table with the IT industry where we focused on the way semiconductor industry is growing in India and that huge demand for semiconductor design, that demand how the IT industry can fill up, especially when the AI transition is happening. So during that AI transition, we have to look at the new opportunities. So new opportunities are coming in AI, new opportunities are coming in AI solutions, which is AI application based products, and in semiconductor design and in other electronics design areas. So this is what the IT industry has taken a proper cognizance of this. They will be working with the they'll be working with the semiconductor industry to make sure that new opportunities come for the students. Menteri rang ba ka Andhra Pradesh UN Chandrababu Naidu mentakas ngi ula batha ki officer ban pen kre kirki ban wallam ye ki met basa jong ki laingut ki nong shong snong jong ka jilla ki badai na padeng ki khatsan ngut ki nong jongok ka na India ki bla du no ila ka jong ka jing em na ka jing kala jong ka lieng hajan ka deulanong Phukok ha Vietnam ke Indian Embassy kala sedang ban pen biang ki jing don kam ban pen poi ya ka basa jong ki ni ki khatsan ngut kat ba la pen kre ru ban wallam no ye ki tu ki bla laj em da ka lieng sun Menteri rang ba du ka ri Narendra Modi bat Vice President CP Radhakrishnan kila pen pau ki jing sngo lem shi ki long yeng jong ki lanot bat pen tikna ban ai jing erap leng ba ki embassy jong ka ri India. Mentapat nginya phai shi ki khubor na keleng ka perthai Ka United States kala hiyarthma biang persya ke Iran hadien ba ke Islamic Revolutionary Guard Corps kala thombor ya ka jahaj Kitmar jong ka Cyprus ka barung lengba ka Strait of Hormuz layathu ki he shipai ka Amerika ka US CENTCOM kala ong ba ka jing thombor kala penlong ikinong tray jong ka ni ka jahaj banja ngai bat pinjulor ka jahaj kat balayo jing tip ba ki don ki jing pen bethei ha ki benta jong ka Iran hadien ke jing thombor Hagaju kapor ka Iran kalakhang ka Strait of Hormuz tat hadu banda penmi jing tip biang bat kalamaham bakan da jubab da kabating la dadon kanu ka jingele persya syu bat ka jing penbor ban sensyar hakilinti ya jong ki jahaj Mentapat ngenya phai syaki khubor ya lekai Kalinda Noskova kala job ya ka jingele kai Grand Slam ka baningkong jongka haka Wimbledon hadien bakala penrem ya ka Carolina Mukova dan Rio R San Nyo Rio Lai haka jingele kai final
Kani kanoy lekai ba arhuwes nem karta kalapen pau ba kajing yoi jongkai ka trophy hakapor ba kadang pensange shipo de kajing lekai kala ai min siem ya ka ban one pai biang shakamadan lekai ban job ya ka Venus rose water dish. Kanoskova kala long kala du ka bakna tam hakalimpung Wimbledon hakajing lekai para marwe jogi kintei na du ka por jong ka Petra Kvitova. Ujud Bellingham ulayada ya kerukom yelekai jong ka England hadien ba coach Thomas Tuchel ulaken tho halor kerukom yelekai jong ki haka quarter final jong ka limpung FIFA World Cup arajar arpun riu persya ka Norway. Bellingham ula yo ban tep arkul ban penlong ya ka England bakan one pai biang hadien bakala sha tep shikul ban yo pat ya ka jing job kabada arkul lakaway ban yo rung sya ka semi final. Uni udong yelekai padeng jong ka England ula ong ba ka jingla ban job hadien ka jing yelekai kabaya khat ka pen i ya ka jing klan jong ka kenhun hashwa jong ka jing yelekai semi final persya ya ka ladu ha usnem baladep kata ka Argentina. Mentapat nganyapet ya ka jinglong jingman ka sun meneng hakin lengki benta jong ka jela. Hatura kajing kriat kalong arpasau degree Celsius, berkajing syet kalong laipo degree Celsius, kajing sengam kahau-hau matakasi kalong nyopun rio nakashispa, kajing hap slap kalong kat sau point lai millimeters. Habapai pachanong ba shilong kajing kriat kalong kat kandai degree Celsius, berkajing syet kalong arpasan degree Celsius, kajing sengam kahau-hau matakasi kalong prapupra nakashispa, kajing hap slap kalong kandai point san millimeters. Kadba hajawai pat kajing kriat kalong arpo degree Celsius, bar kajing syet kalong arpusau degree Celsius, kajing sengam kahau-hau matakasi kalong nyopupra nakashispa, kajing hap slap kalong 0.1 millimeters. Kandon kajing hap slap bar kajing tiat upertat bamalumala hagi babun kijaka hatura shilong bat jawai. Shuaban poy siya kabakut jong katup kubor ng nyapet biyang sa sisiyan niya kimat bakongsan. Penlong jingalang padba ka Jantia Coal Miners and Dealers Association banwat ikilat kilinti pan sedang biang ya kajingti dawyong hais Jantia Hills. Tau kesenjuk kirang bashnong ribhoy mi'ngi ya ka Executive Committee persya ya ka bil batmu wanra ka KHADC. Kajinglet Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi Shakilai Tili Kiri ke penklan ya kerukam penyedai ke India hakaliang uranium kikam ya dari berkakayi pateng. Bat sedang biang ke Amerika ya kejing ter ya ke Iran hadian ke Jingjia jo ke Strait of Hormuz kang ke Tehran ya kelinti ya jahaj bakongsan. Tepan lok katung ilapoy siya kabakot jong katup kubo jongi mentaka janmiet hadu bendia syambiang bat pila syai kesngi keblei pi baro.